Atun Puito Tanshil Veng Tharatre Rudy Lalhmingmuani Wangin na lom hle bokani tunai hnek enang o anni hi Mizoram ai wapwa to tu te mani khuwa mani district lo ti ming thafo to tu te anni pani hi den khan experience boxer an nia an hnek an la du uluk ve de wani hanin hnek ngal chim player te hi tianga sponsor hal deu ga tan pom tha an ku chuak bo tam ta hal dewe second round a chuan ti ve khanglang ila tun ma mai chia boxing kan han en nei thin a trong moi lo ni lo se ti buan vai buan ringot kha chakna ni lowa skills nei thatan chuan hnek nuam hlei te khan lo ni le de kha tiang kha chuwang chuan skills poimo a fitness poim aron fule zo thin second round chu in hnek tam dewa Rebecca po trăng khom mai trăng dun nek fu tum hian milo chang ve ra ka ni ti boxer la khel tur te po hian she tharila kan guard hi all mai melo sela nek phak to kan han din to hi chuan in veng fing khurila hei boxing chu a hlo oma hlo mai kan han ti ruwa om lo an opponent hi she chianga boxer tha boxing experience nei tha ti an in she chiang to na pong bon in vai vak kha om ri lo ani an nia hi chuan an hnek point om se nei takin an ku thi chuak zela left khan a pezo mai blue corner khan hun alatama lei nek fe na hun aloma chuanin an ni panon chan vio ngai ni an fitness amaro chu ti ro chon an fitness poi tha ti riata hei mi pakhel chen mi pakhel ang harong khel ve thei zela an chuan omin an fak omani Mizoram timing thatu an nani zel po arin noma kan pai seitlat bokani fule deu thin ani chuwang chuan Rebecca hi na ka thi thla thlam lo sela a counter don ani bo in ka da tha phot sela ka hala lo counter tum thin sela phai chan athim chok theilom Rudy ku chu ka tam dewa zo le don round thum na zo le ta tu zo nge kan judge te chak an ti don ni hian Alpha Hospital Field RC Sat House UDM PAD in unanimous decision out of Zok to blue corner Rudy Lalhmingmuani Tanshil Veng Thar blue